Kastalatibiyag! Daytan tumat na pasig asadot ti kabalay. Iso ati balay nakawarwara. Ay! Alam na. Ay, yaman hindi bagong aitan na. Uy, naron. Tsak kaya tirong marti di sileta. Ang mga no ipuhot nakmanan. Uray siya. Bay, amdita ni nanang. Anyalakit din dagito'y atat tao. Ay, nani. Ana! Shirley! Rumor kayo man dita! Umay kayo akita limana! Ay, jak kaya tirumar. Uray siya. Bay, amdita nga glaaw-laaw. Unay kamutin Helendrina. Adak palay Jerwar. Ngamang manggagkon tilaaw mo. Tanya ti kayat mo nga ramidag! Agkatawa? Umisam? Apay ka di aya. Anya man ti pagkaskas taam. Ha! Daytoy balay! Pasig awara tinasang putak! Anya? Day talaang? Anya day tarang! Sige! Sikan ka gidalimanag! Ha! May sakamot awara! Ay na, kababain ka dagiti karo ba ti kanayon a panaglalaaw mo bakit? Apay no kontrol mo tangiwat mo Unay kan aya. Ay! Awan bibiyang ti kaaruba kanyak! No. Tawan maitulong da kanyak! Saan nga'y suda ti mang pakpakan kanyak! Kampay denggem mo kasaw. Di ta ka man langan. Sige! Pumanaw ka! Sikati malaan dagiti duang anak mo! Agpapata kayo asadaw! Ay, una yan dagita karuba na kaya. Tanayon da nga agapa. Naimbaglakit din. Tanagsardangan ang laaw-alaaw da di ahilindrina. Ay, kastalatibiyag, bakit? Anya akas talatibiyag. Kastalatibiyag. Tasaan nga amin a tao, ket kas kadata, ana urnos amin dito'y balay. Datang agasawa, dagiti anak ta, ken agraman to'y balay, na urnos met. Iti sabali asarita, natal na ti pagtaangan tayaw. Ay, makapasuron no daddo madagita akaaruba. Sapay agin na sidag ti balay tayo. Kat mangag ko ti panaglalaaw ni Helendrina. Disturbo no daddo iti panaturo. Bay amon irwam mon ti bagim. Anya, ay, saan na mabalin Di ing kakasarita. Ibaga masan nga glaaw-laaw ta makadisturbo. Mabainak mo ta. Matlagayam. No kasta nga rod, di kalata nagtagtagare. Ay, anyabot day ta akaruba. Kaslawan nakam na. Laaw-alaaw. Kayo ang buwisay! Anya may laang ng arami ninyo! Ay, Unay kayo! aday tamanan. Tenggam lata na. Isuntipan na ka music mo. Aguray ka, at daramidag. Anya iti aramidam. I-on ko ti radyo kat i-volume ko iti uray langa. Na! Kaslamang lukloko dagita akaruba! Kitay agong ungata. Nagpa-music dapat kan iti nakapipix. Anya? Makitam ita ti resulta ti panaglalaaw mo. Tapay! Marangrang ti karuba mo ti panaglalaaw mo. Isoda ita. Tapno di dan mangtangiwat mo. Impigsadan ti music da. Apay di ka pwede mangrik na. Ay! Awan bidang na kanya! Na. Tasaan nga isuda! Dinamtak na kanya! Sika, Ana! Sayat kang ubeng! Imove-ubingan ka pailaang ngam kundi lipstick ka! Ay, anay ko, nanang, kinatal na matan. Awan babain mo kundi papintas ka, kat nakaub-ubingan ka pailang! Punasam ta lipstick mo! Kansukat am takaus mo! Fitad launay! Ngam nanang, komportable ang kiti kastoy. Sukatam mo no idumudum ko tarupam di tagatar! Sige, uwanan. Hay, sika Shirley! Anya da ito'y nabasak a love letter, Nanang, Surat mo da ito'y iti agar-aram kan ka, kwa nanang. Agpapaaram kan ngam imog ubingan ka pailan? Kwa nanang, saan mo Anya saan?
Surat lang, mat. Awan mat dagas nga Aramida. Tasumungbat ka pa lang, ha? Anay ka! Ako na lang! Sayang ka ngayon mo, ubingan! Rabin, gamawan pa lang dagiti anak mo. Imalada ngamin kan ka, anatangkan ti ulo da. Sabi nung atati nagturturungan dan. Ay, ingka sa pulan ida. Talaga ngay naksapulan ida. Tasika! Day talang ngiwat mo ti pag-ubraan. Isulat ti mangmangag, makauma. Anya? Hay, Pedro! Di nakman buwisitan. Kanu masurunak kan ka makitam. Siyak ti masuron kan ka, Helendrina. Gaputawan pa ti panagsarita ta, di ka agung uwit. Anya? Awan pa'y nasaya ta saritan no sikat ti kasangsangok. Kat! Anya ita, ha? Sinanakan? No. Sige! Pumanaw ka! Ag sinatan! Ay no, di ta ka manlaangan. Pedro! Ag subli ka! Pedro! Hoy, Helendrina. Anya ka di ti paglalaawam iti rabi eh. Unay kan aya. Unay rabi eh aglalaaw ka. Oh, anya ita, Belen, apa anak? Pangasim ka di Tanong kastoy arabi eh, kat di kan aglalaaw. Tani, makadisturbo ka. Day tagayam ti imayam dito. Tapno ibagam day ta. Wan! Kinapudno na, kat masurun akon kan ka. Apay aya akasta ka. Ungat ka nga ungat. Laaw ka alaaw. Di ka di makapagsao asaan nga aglaaw? Wano agong ungat? Ha? Hilindrina, maysa ka nga ina. Ti maysa nga ina. Saan akasta ti aramid na? No di kat isuro na dagiti anak na iti nasayaat. Paibagbagam ita kanya. Asa anak anasayaat nga ina. Ketsi ka nasayaat ka nga ina. Taday tatipod no. Apay, anya ka di ayati nasayaat nga inaramid mo. Ha? Ungat ka nga ungat. Inaldaw nga agong ungat ka. Ay rumor kan bilan. Saan ka rumwar, aging gaadyak maibaga amin na kayat ko nga ibagakan ka. Rumor kan kunakmal. Helendrina, apay no baliwam ti kasta nga style mo, Apay no saan ka kuman nga agong ungat. No adadi mo kayat iti kabalay mo. Apay no kasaritam ida, iti naalumanay. Anya? Ibagbagam pay itan nga awan sursuro. Kan awan manak-nakam ka. Ha? Naglaing ka gayam bilan. Wan mat! Iso adenggem ti ibagakan ka. Amaw, saan anatal na ti pamilyam gaputa kasta ti aramid mo. Anya? Kan kita aman day talangam. Lusyang kaunay. Ha? Orno sa manday tabagim Hilendrina. Kan di ka unget nga unget tanalaka ka abumakit. Anya? Ti unget nga unget nalaka abumakit. Oho, nagadukat nga mo man. Sige ka. Amangan no isukat na ka ti asawam no kasta ka. Anya? Isu nga ornusam day tabagay. Kan di ka unget nga unget tanalaka ka abumakit. Isu matlagayam, adito yan tinagawid ang dagiti apo. Tadi da kayaten, ti agawid ija balayaw. Ay, naumadan iti inada. Diyak kayaten ti agawid tatang. Gaputa ka na yun nakakabilin ni nanang. Ideal daw, impungot-pungot na. Hindi kaya ti agawid tatang. Kayat ko dito balay dalula. Kanataltal na. Awan ti mangmangag ko nga kung unget. Kasano din na kayong taninanang yaw, kat subag kayo mga men. Anya asubag. Nasayat man kan maditi aramidan mi. Kat agong ungot matlat tatang. Uy nga rod. Apay akas dyan ni nanang. Unget nga unget. Awan pa'y aldaw saan nga kung unget. Bagbagaam ti asawam, Pedro. Apay, kayat nakaday akas to ti mapasamak iti pamilyayaw. Sige na. Kasaritak ni Helendrina. Ala,
Bayampay laang dagiti apok ditoy. Sige, nanang. Sige, inton bigaten nga agawid ka anak ko. Tanay, rabrabiin. Nandiyan ka din ay talutlutuan ba kahit? Sopas. Sopas. Wan, sopas. Aya. Bakit? Saan ka kading aglaw? Wano agungat manan? Wano na-schedule mo ti aldaw ti panagungat mo? Ay, Wano nauma ka naglalaw? Ngam panagkunak namin kat day giant ti natural mo. anya? Wano mo? Iso maikawak ita. Tadi ka mo mangag nga aglalaw kin agong ungat. Ay, sumarteng kan. Maikawak nga road. Naluton day ti sopas. Mangisagana ak iti almusal ta. Ha? Ay, wow! Do kayat mo ti mangan iti kinirog, kan agsida iti hatdog kan itlog, lukatamla dagita nakaluban di talamisaan. Ha? Wow! Sige, agtugaw kan, tayalaan kay ti platong. Ha? Wow! Ha? Nakamulagat kamutlatan di da. Agtugaw kan tagar mo sarta. Ay na bakit? Kasta ka kumakanayon. Nagmayat kuman. Naragsak ko mati pamilyatan mo kasta. Ha? Nulakit di kasta ka akanayon bakit? Agsubli dagiti anak ta dito'y balay. Anya? Wen, isuha pa nga si ma. Tasan kan nga ungat. Ala, magawid tayo ng anak ko. Tanagbalbaliwan ti inayaw. Sigurado ka, tatang? Iti kan nito nga ipungot nakpay ni nanang. Saan akong nga agaw awit iti balay. Dito'y akong nga agyan forever and ever. Ay na, anak ko. Bagbaga makanayon ti asawam. Tamin na parikot. Ada solusyon na. Nangro na pa'y numapagsaritaan itinasayaan. Wen, nanang. Katda kayo matadwa. Agsingsingpet kayo, wan. No ko na tinaganak yo, adiyo aramidan ti may sa abanag. Agtungpal kayo adagos. Takasta tinasayaat nga anak. Wan, Lola. Tulungan yo ti inayo iti trabaho. Agdalos kayo. Iti kasta, saan nga agong-ungat. Agsingsingpet kayo. Iti kasta, maragsakan ti inayo. Wan, Lola. At dayta, sigurado ang magustuhan nyo tinsaganak apara kada kayo. Wow! Adda nga min inted ni tatang nyo ang kwarta. Inted na, ti buo asweldo na. Iso ang nakagatang ak itinaimas asidaan tayo. Iso da gitaw. Fried chicken, bangus aprito, kan nangaramid akmatan iti lumpia. Naimas day tasos na. Wow! Nay, apay asyak tikit kitaan nyo. Di yung matan garawan dagita makan. Kan oray si kapit raw. Kitaan dakmat latan. Maragsa ka na ka makakitakin ka bakit? Adda pa ya mainlawak kan ka ita. Nanang, nagpintas ka ita Nagpapukis kan impariband mo tabuok mo. Katni, sexy ka ita Nagpintas ka gayam, no di ka agong ungat, nanang. Eso nga agtulnog kayo kanya. Tapno sa anak nga agungat. Tadyak kayat ti bumakot. Uy, nanang. Sure, nanang. Ay na, husto ni Bilen akaaruba. Ti ungat nga ungat, nalaka abumakot. Iso nga agbalbaliwak man. Hay, agyaman tanaka amirisap. Kasta, bakit? No, anda parikot dito'y balay. Urnusan itinasayaat. Babaan itintay panagsasarita na sayaat. Unla kay, manipot ita, kastan ti aramida.
Sorry, talaga. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, adaw iti pagsasao ako nana. Ti unget nga unget, nalaka abungakit. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na ti biyag! Asino di kasarsarita mi di waiting sheet, ha? Pilar? Kaano? Kundi damag ka pa ilaan! Anday ko! Day tati madigan ka! Agtong pakalagagos! Lalakim day dyan niya! Sumungbat ka! Ay na, Romeo! Day talaungat mo, ti agado! Maag ka talaga! Natasak pa'y itan timaag, ha? Ha? Ay! Anday ko, Romeo! Ayun na! Unay kamutan! Ay! Unay hindi kasi abiyang ko, aya! Awan pa'y pakaragsakak mat ngay pa ito'y asawak! Sumartin ka! Kaya't mo tapuurak day takulot abok mo, ha? Anya! Pas gudak tupay day tabok mo! Tapno matunon day tautak mo! Ay, apo! Unay ti kasi abiyang ko! Apay nga minatamay sama! Agtinta yung asawa ka, po! Sumartin ka man! Hoy! Intun maminsan pa'y ang makita akasaritam day di alalakim. Talaga apuuran ka na si Bibiyag! Ay, na Romeo, aya! Awan lalaki! Awan na talaga! Kasi kailangan mo tiinay ayat ko! Till death do us part, Romeo! Nito English pa! Mabwisit ako na talaga kan Pilar! You are my sunshine! My only sunshine, Romeo! Naawan ka! Sana naraniag tibiyag ko! Ngamin, I love you very much! Hoy, Kaloy! Intun maminsan abulodam tiragadi. Isublim adagos, Nawatam! Kwarmyo. Day talag bulbulot ya muyo! Di kay pa'y makagatang itiragadi yumat! Day talag manglaklakat ya muyo! Pasensyakan pare. Nalipata ka insubli adagos. Saan na bali? Manipo dita. Saan ko nabulbulo din jaragadim? Rumbang lang! Gumatang kamot ay itiragadim! Asa na day talag bulbulot ya mom? Ha? Wisit diti kasto. Nagalasan ti ugali na. Nagmadipay ti pa nagsasao na. Nagbastos. Mapanlatan na di man nagpakada. Ay na, saan ka nga minon nga agbulbulod kadakwada itinuan niya laditan, lakay? Pakang kang gamla day ta itinasakit asao. Ay, win nga rod bakit? Agpong tutla dagos. Nagbastos pa eh. Kaslak aso a pinanawan na latan idinaala na tiragadi na. Ay, adaw ti masuron kin ni Romeo. Ngamin, nakaungungot ka no. Lastog pa'y. Bastos pa'y. Ako namlan no asino anangato ataw. Ay, tutupakla ko maitayan kat. Ang naimbaglangan ta nakapagtapulak. Bayam, di mo tutupan ti kasjay. Tama ibabain ka laang. Agpada kayon nga awan panunot na no kasta. Win ang makapasuron. Ay suslakay bayamon. Husto mo ti kunana. Gumatang kan itiragadem. Tapno saan ka bumulbulod pa'y. Win ang imbaga na ko maitinasaya at awagas. Pagadala mo ta. Anasay-saya at ngamen no gumatang kan iti kabukbukudam agamit. Tadi ka kat bumulbulod iti kaaruba. Jaske! Nabambannog na tao ang naggapo iti trabaho ngam awan makan ang masangpatan! Pilar! Ay, nasimangpot ka gaya man lakay! Ay na, oras siya kasangsangpot kumot! Gaputa! Nagapo! Naggapo ka iti ayang tilalakim, ha? Anya! Ayan niya man hindi sasawom. Aya! Impan ko dili na baka kawas da Mrs. Santos. Awan anadanon ko, iso nga inuray ko langan atap na maalak tinurno at ang dan ko. Oh, nawata mon. Kasano? Mabisbisin akon ngam awan mo't makan. Nagluto ka kumaasak bay arimwar ka? Ay, natya mo karugkat mabiitak laang. Ngam inuray ko pa'y ngamin ni Mrs. Santos. Ala, agluto ka nga rudan. Darasam!
Ay, imbis ko mga mina nagluto kan. Saan taditamot ngiwat mo ti agado. Ay, makaumata ugalim. Anay ko. Dayta kabil na ti amam. Nagalisto ka mang kabil kanya kintunukan sinaan kan. Sige! Ang sinatan! Tagdin na kami iti lalakim! Buisit ka kiti! Ha? Wen! Agdan na kami ni ti lalakik! Amam ka dito ugali ti lalakik, ha? Ibagakin ka! Jay lalakik, kat managdungaw! Saan ama nagpupungtot? Saan nakaskin ka nga o lakat pasit agunguhit kan? Iya. Isana umakmatan! Pumanaw kami ka dagiti ubeng! Panawan da kan! Sige! Agluto ko iti kanam! Tapumanaw kami di tamit laan! Manang, pinanawan min nakasano kat nakauy-uyong mat agpong tutla dagos ipilit na nga dalalakik. Ay, ti parikot. Sulbaran ko iti nasayaat. Nada diyo nagkinaawatan. Ay kat agsarita kayo anabanayad. Tapno saan amarubruban ti pungtot ti tunggal maysa. Nanang, Bala, dito'y kayo payla ang balay nga agnaad. Ngam ti kayat kaw. Amiri sa mat noan niya ti pagkurkurangam ken pagbidbidutam iti asawam. Tama day, no agtungpal iti panagsina ti estado yaw. Kaasay dagiti anak yaw. Ti kidiaramiden yaw. Panudutan nyo anainbag ti makapasaya at iti pamilya yaw. Tapno naragsak kayaw. Hoy! Lakay dante! Rumwar ka dita balay mo tag sinubok ta! Lakay dante! Apay! Anda kaya likod ti balay mi. Apay aya. Anya ti kayat mo asawan iti inaramid mo, ha? Ang mga no kayat mo agpinadas talangen. Tamakita man ita tinalaing? Ne, aguray ka man. Anya ka din ti sasawam. Ibagam nga umuna kanyak sakbay nga agpungtot ka. Tikalding mo! Imbulos mo! Iswa day jay! Napan na inarab dagiti natengko iti likudan ti balay mi! Bayadam dagiti natengko na dadaula. Tanusan? Tagbatak jakalding mo! Ne, aguray ka, di ka agpungtot akasta. Saan ang maaladay tayo ti panagpungtot adagos? Tanya ti kayat mong aramidag ha? Agkatawak? Itigas ding inaramid ti kalding mo, ha? Amom, saan ko nga imbulos ti kalding ko? Day apokok ti napan nagipastor. Nalabit, nalukay ti namayan na anang igalot. Iso aday jay, nakabulos. Basta bayadam tinatengkuan na dadaal. Nagrigat ka kiti nakasasao aya. Sige, bayadak nga rodan. Tapno awanan ti parikot. Manungay nga ro ti bayad ko. Bayadam iti 1,000. Anya, ay nagdakilan niya. No di mo bayadan iti 1,000. Talaga tagbatak di kalding mo. Wanan. Agbayadak. Tapno awanan ti ado a parikot. Anya, Pilar. Talon abulan nyo dito'y balay. Awan ka di pa iti plano nga agsubli iti asawam. Kayat kun nga agnad kami dito kadagiti ubing. Ngam ti agawid kami di balay. Asaan kami mo't naragsak ka po iti ugali ti asawak nanang. Diyak kay takabalay ti naglaka nga agpungtot. Yala, bayam ta inakman kasarita. Inakman kumustaan di asawa. Nakatugaw kamot diti parangan niyo baraw. Nakatapaya kapay. Anya ti pampanunutan. Wah, nanang. Pampanunutan ti pamilyam. Nanang. Kailiw ko idan. Ay nasayaat man. Ngam kayat ka kasarita, iso nga inmayak. Kayat ka nga ibagakin ka, anaragragsak kumati pamilyayaw, no naurnos kayaw nga agasawa. Nanang. Saad maikat ti di pagkinaawatan ti agasawa, takas tala ti biyag. Ngam kuma, no naskan, nga ornosan niyo ti parikot siyo, iti nasaya at awagas, ay kat ornosan niyo asaan kat aday talagong unget kayo latan.
Nanang, Waan. Diyak mat ibagbaga, anasaya at launay ti ugali ni Pilar nga anak ko. Tatunggal tao, at dalat na pagbidutan na. Nyamti ko nak, baliwan nyo ati ugali yaw. Kaskan ka, naglaka ka nga agpungtaw. Awan lakit basit agong ungat kan. Bugbog kawa mo ti pamilyam, wano ti karubam. Ay, maditi kasta. Agbalbaliw kan baraw, tapno agsublikan ka ti pamilyam. Ala, iti matantawan ni Uncle Romeo tinagturungan ti bato ngayong barsak ko. Sana jay bunga ti abukado tinatamaan. Hoy, Boyet! Anya tinaramid mo, ha? Kuha tatang. Jay matawad Uncle Romeo tinatamaak. Sana jay bunga ti abukado abarbarsakak. Ay, unay kan. si kakadi tinagbarsak iti sarming, boyat. Ay, Sorry Uncle. Sorry. Jay matantawa yung tinapuntaan. Imbis ko ma jay bunga ti abukado. Kaya't ko nga minaramanan jay abukado. Anya? Unay kan nga ubing. ha? Ay, imisem ka mat, Romeo. Di kag pungtot? Ay napari kaloy, ubing da ita. Boyet, inton maminsan, agusar kalaingan iti sukdal, wen? Weno saan? Umay ka kanyak. Tasyak ti manguli iti abukado, tay purusan ka. Basta di ka nagbatbato. Kita mo, nabuongan ti sarming titawa mi. Pasensya kan, pare Romeo. Sana balit sukatak day ta sarming anabuong. Saanan. At damat iduldulin ko sarming titawa dita. Bayamon. Boyet. Nangagmumat ti kuna ni Uncle mo, Romeo. Saan ka ngagbatbato? Tani, makatama ka iti sarming. O kita, nabuongan ti tawad Uwan tatang. Pare Romeo, pasensya ka na. Hanggang siya kung timang tarimaan iti tawam. Kababain matkan ka. Wen man langan. Agpilit ka mat disikan. Wen bakit? Mas daawak ka talaga. No dalabasit asaan na akayat. Agungitin adagos. Amom, iti daydi agundaway. Saan mat anagungat ni pare Romeo? Nakaamiris nga tan asaan anasaya at tikas jay nga ugali na. Iso asya kung timang isimpa iti nabuong ti anak ta atawa da. Kababain matkan ko na. Rumbang laeng asika ti mangisimpa, lakay. Ay, lukas di ko maakanayon ni pare Romeo o di mayat ko ma. Ado ti magayim na. Awan ti mayat amakigayim ken kuana. Taday talamang bugbukaw itipada na atao ti ammuna. Sapay ko mga rod, bakit? Tapod no ang nagbalbaliwan ni pare Romeo. Adday ta pare Romeo. Nalpasen. Natarimaan kon titawa yo. Agyaman na ka. Ngem di ka pa agawid, pari kaloy. Ha? Agsangot naman nga agmerienda. Anya? Pag meriendaan ka mat. Tapno at damat gunggo naman ang tarimaan iti tawa mi. Ay kat, una pare Romeo. Kat pagyamanak launay dayta. O sige, mapantay di paraangan. Tagsangot ang agmerienda ijay. Wow! Naimas ti panang timplam iti Diyos pare. Sakit, abdapay ice na. Wen pare. Kasta ti kanayon idi atimplahan ni bakit ko. Sumit lagayam Ay, wen gayam. Kumustadan ngay? Apay, saan dan nga agsubli dito balayo? Ay, di na siguro kayaten. Nauman iti ugalik. Tapod numot ngamin. Nagalas ti ugalik. Naglakat na agpungpungtot. Idi dayta. Hanggang nagbalbaliw ka matan, sana ya. Siyak ti makapanaknag iti dayta, pare. Ha? Di tay itulok ngagbalin tayo amaag, pare. Tatay ko nada nga ruden. Ti tao, analakang agpungtot, ipakpakita na laeng ti kinamaag na. Kudno, saan ka di? Iso asaan tayo nga itulok ti kasta, pare?
Saan tayo nga itulok akasta tayo? No di kat ipakita tayo nga da panunot tayo. Nga damat nakam tayo. Wen pare kaloy. Mawatak. Katagyaman ak iti palagip mo. Ay na, agyaman na, Romeo. Kunaklanusan kan nga agbaliw. Ay na, nakaragragsakak kita. Sapay lang kumatag na nayon ng aragsak na itoy. Sorry bakit? Gaputan nagbalbaliw kan. Ad dapat ti panagayat ko kan, honey. Ha? Honey? Wan, honey. Honey ko nakitan kan ka. Agyaman na ka, ta nagbalbaliw kan, honey. I love you very much. Ha? Makapailag kami. Kasta Kasta ti kayat ko makita iti rupam. Tinaragsak ka rupa, kan nagkatkatawa. Wen, honey. Agyaman ak unay, ha? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti tao analakangag pungtot, ipakita na lang ti kinamaag na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talati biyag! Lakay, inggatangan ka iti cellphone mo. Amo kaya mo ti ag cellphone? Suruan ka nga road. Nalakalaang ang masursuro da ito, tasaan at touch screen. Diyak lamasango ti ag cellphone. Ay nalakay, si kalaang ang ti tao dito'y lobo nga awan cellphone na. Oh, padasam. Diyak nga rod kayat. Tawagan ka ag-hello ka. Ti lagat-gatangan. Oh, dayta, agriringan dayta cellphone mo. Sungbata mo na. Anya nga ti pindutak dito eh. Dito nga. Dayta anyakit din. Nagrigat ka suruan. Pinindot kon. Ag-hello ka na. Hello? Kastalaan ka laka. Tano awagan ka mapanaksukunan iji eskwelaan, amom asungbatan. Kas di lagayam. Idulin mo dahi ta iji belt bag mo Suruam tupay ti ag-text. Antan pare, pangaldawin. Ayun. Diyan mo napuputan ng ti oras. Unak no cellphone ko ti agun une. Uy, adan samat impul sa cellphone. Aywan. Gatangan nakman ni bakit. Sumbata mo na. Ang yaman nga tanti bagana. Sapay mabisina kaon. Hello? Apay ang nagbayag mo asungbatan ti cellphone mo. Nagadun nga awag ko kan ka. Adda kami dito yung nga. Awan pa'y Sir Bem, anay gatangan iti cellphone. Kastoy mo't gam ti madan iti cellphone. Masermunan ka, di na oras. Anya ti kunam. Mangan kamin kini kumparay. Umay naksukunan inton madamdama Masapa ka, tamapantapay makitsenda. 5:30, adakan ditoy. Nawatam? Yes, ma'am. Sige, bye. Pangantaki din pare. Naung tanak manen pare. Jak tumit kumakayat ti madan iti cellphone. Inggatangan nakit din ni bakit ko. Kasala ti biyag pare. Anda nga ro di gatang ni bakit mo di gatangan na ka. Alaki din. Sur-surum tek cellphone. Ikan kantuman iti text meet mo at checks. Ay, nag-traffic magtani tama lang. Ano? Di man bakit yung umawawag. Hello? Ayan mo na, itayak pa'y naguguran dito yung eskulaan. Tara sa muta. Agtal na ka man? Pakiit-inom ka man dito na niya. Traffic! Umaya kon! Anya? Kunak, traffic. Aguray ka lang dita. Ungat ka lang ungit. Ikan tupa yung may sukunin. Sagmamanungay di ginatang mo cellphone nila kay Mau. Awan pa'y sa nga ribo. Nalaka mo ilagayam. No nangina, mga nupukawon na laang. Kan may sa, tinamutag cellphone. Awag laang tiyam muna. Kastaya. Marurudak na ro, ta nagri ka ta suruan. Ay anusam umay kantag kuyog tan amapan mangan iji kantain. Ay si kalaangan mare, ta nagbalonak ngamin. Dito'y akong classroom ko amangan. Ay na,
Suga ka. Ay, wasak nga rod. Itulog ko mampay biit. Aguri ka. Adaited ko kan ka number ti chicks. Anya? Kita ambil ti cellphone ko. Dito na i-text mo taw. Tapno adamot text meet mo at chicks. Dakto pa yan mo tag-text. Ay nanagla ka. Isuro ka. Kahit mo. Ayun ti cellphone mo. Ada dito yung belt bag ko. Ay, aglati at ti cellphone mo no di mo usaran. Ti umuna nga aramidin ta. I-save ta pa dyan number na dito yung cellphone mo. Suruan nakman nga rod no kasano. Kastoy na naman ka ditoy. Phone book ko na. Ay, anyang iti ikabil ko anagan na. Sige man. Anyaya tinagan na. Di kaslanagan ti lalaki atap no saan amadlaw ni Mrs. Mau. Ay, winan niya. Kasna ko Lloydy. Isuti isip ko anagan Lloydy. Oops. Ada ta, insip kon. Kasano nga i-text? Mala, suruan ka. Ay, nabanugak manan ang nagisuro ka dagiti bangad nga estudyante. Oray siya. Simakit man ang tiulog. Ay. Aguray man, Mare, Basaak man dahito yung nag-text. Amo mo to nila kayo ko nag-text. Ha? Iso dahi ta nag-textan? Wan, Mare. Ada pa smiley na. Nakasusuruan na nga ta. Hindi mo pa'y kayat. Saan mo nga awag-awagan? Anyat ko na ngay. Umay ka nun dito iskwilaan. Urayon tan, tamakilugan kan, Mare. Ay na, thank you, Mare. Malibre akmanan iti pasahay. Andita. Agriri niya eh. Hello, sweetheart. Anya? Inawagan nak iti sweetheart? Namiss na ko. Katetext ka laeng itay. Namiss na siguro, anya. Ngamin, inawagan na. Pinadas ko laeng. No, talaga mo't lang asi ka daytoy. Siya daytoy. Hoy, makapaindam di boses mo. Talaga? Siguro, pogi ka niya. Saan mo't unay? Sika napintas ka siguro iti personalan niya. Tanagmayat adang ganti boses mo. Ay na, ura iti panagkatawan. Makagargari. Ay, kita na. Bet mo. Anya? Hello? Hello? Abay ngay. Naidap mo tayo. John! Rabiin! Anyaya ter aramidam di tarwar. Kwa. May kulangin nala di arinula. Siga, abay nakariing ka pa lang. Agar aramida kiti lesson plan ko As ka nagdadamo. Ang mumuta day titar aramida kakanayon. Malain ka maturugan. Masapa ka nga agreeng. Tagluto ka iti pamigan. Yes, ma'am. Ito'y kano kusina ti isarunuta didingan pare. Sumuti ko na takin ko iti balay. Agure ka man, tadalang damagakan ka. Nyari ta? Dati yung cellphone ko. Inawagak ni Lloydy, iti rabi. Ano? Kalat mata na si Mardang. Teksak ko ma, hanggang saan mo't ngag-send. Naperdin samutan pare. Makapakatawa kami. Kahit nasa wano si Mardang, ay kawanan ti lud mo Ludamon. Kas jay aya. Ni bakit kung kami timang lulod iti cellphone ko. Ingka kaludanan Ay, wala niya. Mabit lang pare Inakman nga rod agpalod. Domingo italakay. Apay, ada trabaho? Ada. Ipaparas ngamin ni boss di balayda. Nakapurma ka mo't. Ay kwa. Mapanak pa ngamin makimisa. Sakbay mapanak ag trabaho. Nasaya at man lakay. Tamalagip mo pa iti mapan makimisa. Uwan mo't Sige, inakon. Aywan gayam. Ikanak man iti paglod ko.
Ahwan, mabitlaang, taynak mangala iti paglod mo. Ay, nagkita tamat lang. Nandito di aircon na restaurant. Cute ka matgayam at talaga iti personal. Uray ka. Nagpintas ka. Ay, thank you. Agda ka din boyfriend mo. Awan tay. Kaya't mo ka dito apply. Ha? Kwa. Ay nga, super qualified ka. Anya? Joke ko na ang day dyan. Ay na, 5 baga ka mat pinadagos. Alam no kaya't mo, mabalin, paypayson na. Ako namin. Agda ngamin ng asawa. Anya ko maitanood na. Nulab na, lab ka mat na. Datan. Oh, anya di mako na. Lakay, magustom ka dimot lang day talinutok akukod nga dabins na. Mabit lang replyak nung pwede ito yung text ko. Makadlawa ko na. Itay ka pa'y atex. Mabit lang. Replyak lang. Sino aya day ta ka-text mo? Busko. Ibabam day ta cellphone mo kat mangantan. Mabit lang ko na. Ibabam! Unay ka na ya. Kaslakla estudyante mabugbog ka ma. Babakon. Anawaak dagiti anak ta kag cellphone iti sangwaran ti panganan. Ita, si kamot yan anawaak. Ay, makayag pa iti pangal daw Si kamot. Alas 9 pa lang, mabisin kan. Awan nga rudlod to yung cellphone ko. Anya? Masapol a replyak ni Luigi. Gumura man ang kanyak dahi dyan, no jak reply na dagos. Apay, da kayon. Nabayagan na. Ay, nagpartak ka mo toy. Dahi, tingmat nga may cellphone. Nagpartak gayam itatiin na raman. Ay. Nag-text man ay. Magsasaro no Namiss na kon pare. Ay. Ay, mapanak pa aglod Ha? Saan nga agsardang da ito'y? Aging ga ajak replyan. Hello, sweetheart. Ay na, thank you sweetheart. Talinudan nak manan. Mua, chup. Ay, kunaknusan mo pa anaawat ya inlod ko. Ay na, naawat ko na. Isungarod nga inawagan ka adagos. John! Ay, ayab anak ni misis ko. Mabitla nga. Okay. John! Sila. Adda ka matlagayam dito ruwar. Anya ter aramidom ditoy. Ingkagluto na. Uwan bakit? Mapanakon. Adda ka awag mo anya. Awan? Nan, kita akman. Awan ko nakmat. Nan! Adda ilam-lamang mo kat. Kita Loy, di tinagan na ikaw awag mo? Magalwad ka. Hello! Sino ka? Hello! Kukam lang dahil ta cellphone mo. Si kantumat tagsuspitsa ka adagos. Niloy di dayta. Di kumpare. Hoy! Si ka John Di nakpadpadasan na lukwan. Di mo magustuhan no siya ti makaungat. Yes, ma'am. Ay na, imbag lakit din Ta sa anak asim mong sungbat, idi hello ni misis mo. Imbag nga ro, tasam no asinumbatan. Ay, anya ka di kailangan ni misis mo. Lang ti teacher. Jay naka-eyeglasses nakapunggos ti buok niya. Kas jay? At ayo pimpintas ka ngam iso. Ay talaga? Ay no, jak mat itulok pimpintas ngam siya. Anya jay ko na maproblema, Maray. Nilakay ko. Adan samot babainan. Pagkunaam ngay. Ay na marikrik nak Maray. Awan lakot cellphone ti igam na. Nurabi nagbayag nga da ijerwar nga da awag na. Katawa. Ay sos, paliiwom nila kay Mau. Kakaida na pa yan di cellphone na. Permi asaan maisina kunkwa na. Ay, di mo ipalubos alukwan na ka Kurang pa yun atin, entrega na sweldo na. Kanayon kanong amin nga agload. Ay, kitaam di cellphone na Maray. Libasam abasaan ti inbox consent items na. Uwan Mare, kasta ti aramidak. Ay, ibagam kan kwa na Ati cellphone kat para iti komunikasyon. Saan kat nga usaran?
tapno agsapul iti sabali a karelasyon. Maricon, Jay Mantualya, nalipatak ngayon nala. Tanda akong dito ibanyaw. Mayon! Partakan mo ta. Oh, tay! Tawanan kay tibain! Oy! Maricon! Maricon! Anay ko! Lloyd di gayam ha! Ah, Sweetheart mat gayam! ah, Katagkita kayo man ni Jay Hotel! anay ko! Ope, pinagibiyang ang cellphone ko, ha? Dito'y mare. Dito'y ti boarding house ni garangganjang a babae. Itatanaam mo amon, Mare. Agawid tan. Ay saan? Umunagak dita. Kat ipungot-pungot ko dahi di a babae. Ay, isan. Sapay naka-uniform ka. Ay na, ado ti makakita kan kano aramidam ti kasta. Ay wan gayam anya. Diyak tumot nga min nagsukat sakbay nga imay ta dito eh. Agap apura ka mga min itay. Makita mare. Agpigpigurgurak iti ungot ko. Aga-agaw iti asawa na di a babae. Mare, kalma. Agkalma ka laang. Maestra ka, iso arumbang agparbang ka. Anyang aron iti kayat mo nga ramidak mare. Kasaritam iti nasaya at di babae. Di ka makiap-apa. Tapno saan nakababaeng. Good morning. Si ka ni Lloydie? Siya ti misis ni June. Ay, saan? Saan nakadangran? Saan ka nagsangit? Ta sa anak nga imay nga umay makiapakan ka. Saan ka matanakan? Ta saan ka apungutan? Makisarita aklaan kan ka itinasayaat. Kat denggam analain. Sinaam ti asawak. No di mo kayat nga idarum ka. Nalawag? Yes, Mom. Itan gagayem tinagkibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti cellphone ket naaramid para iti komunikasyon. San ket nga usaren tapno agsapol iti sabali a karelasyon. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Oh, ato yung tibayatin la kung maplastikan latlata. Agyaman na. Basta namin ngayon la kung mabasura, yag mula dito ya. Tagatagan mi. Wan! Dito, iti kaasitgan apang ilakwan iti basura. Iso adituyak latan nga umay. Uwan mat Suki da kan. Wan! O sige nga, Rod. Nakpay. Agawid ako, tainak agdigos. Tainak man makitsenda. Una, kasta latibiyag ako nada. Manggad ka, tapnagbiag ka. Wan, Uri agbas basura ka kastoy. Awan anyaman na. Adda kwarta iti basura. Talaga, mait. Isungan ano saklat anati kastoy a trabaho. Nadalusmat ta ito'y a trabaho. O sige, anak ko. Mangan kayo anaimbag, ha? Gimatangak iti sidaon tayo agalunggong. Kanateng. Nanang. Kalpasan na. Inkay to agripason, Agbasa kayo iti libro, Yowan. Nanang. Kasta, Tapno maragsakan akmat nga inayo. Taore agbasbasura aklaang. Basta nasingpot kayong anak ko, naragsaka ko. Si kamat ngamin bakit? Umdasmat ngamin ti matmat gatak para kada tayo. No apay la mapan kamat agpidot dita iti kompormi nga ilaklakom. Saan mo't adakos? Oh, kita man. Mabayag pa iti sweldom. When taiduldulin mo mat dagiti daduma sweldo. Di mo mat ngamin igatang amin iti masapsapol tayo. Kastala ti biyag, No sa anak nga agsirib, awan, Awan tinasaya at apagtungpal ang timatmat gadam. Sige, makamu ka man lang. Tidat duma asweldom, kat or-ornungag, lakay. Amom dayta. Iso nga agpido taklata kadagiti latlata ta ilakok. Iso pa yung kwarta. Kinalkalkon day ti basura, Tina. Saan abalita, insimpak mo't laang.
inalak dagiti latlatak ken plastic ti mineral water. Ta isupay nga ilakaw. Apay, di ka mabain nga agkalkal iti basura? Pagbainak ngay. Kat kwarta da ito yan. Kwarta ti pagbalinan na. No siyak, mabain na. Una, taado ti kwartayo. Ngam no siyak abas ti sweldo nila kay ko. Ay, talagang agtrabaho Nagado ang pagtrabahuan dita. Asaan aday tabasura? Saan ako nga agsapol iti dadduma? Naimbagla ti kastoy ta. Kukwak ti oras ko, Tina. Sige ta indak man di tabangir abalay. Ay, Bareng ada ibelang da alatlata ta alaag. Sayang! Wen Vilma, alam amin dagiti lata ken plastik, agraman karton dita. Tay supay ngay lakom. Isumot lang ngay basura. Thank you, Ma'am Carla. Nagsaya at ka talaga kanya kamarigrigat. Kastala ti biag. No nasayat kay ti padang matao. Addan tumot nasayat a sumangbay ka. Kastala ti biag, Vilma. Kastagayam, Ma'am Carla. Ay win aguray ka. Saan ka kadi amabain nga agbasbasura? Saan, Ma'am? Nadalos mati kastoy apanggadan. Dagiti ka arroba, mabainda ka no. Ngam siya. Ay, saan Kat no pagkwartaan matlati kastoy. Basta nagagat kalakit ting agkalkal iti basuraan. Sa bagay. Sige ma'am, ta isimpak man dagiti karton. Kat agyaman ak unay Apay no agtrabaho ka, Martina. Adi kat day tamang saksaklot latan iti imam ti aramidam. awan mat mastro ka katrabaho. Kan may sa, kasanong agtrabaho ak ngay. Kat adamot 2 years old nga anak da. Asino ngay ti mga iwan kan kwa na? Kan mangisaganay ti kasapulan dagiti agis eskwela nga anak ta. Apay, agreklamo ka? Kasanumat ajak agreklamo. Kat awan pa iti pagmamayan mati sweldok. Takasano? Nagado ti utang mo. Awan lakat umutang ka iti sandal, wano sapatos mo, wano saan, make-up. Di tamatan ti pangip-ipa na may ti matmat gadak. Panunutam kumamat nga daan nakta. Isong agimpad kamat Ha? Di ka kanayon nga umutang iti kawas kan sapatos mo. Sapay nagnginginamat nga rod. Awan tupay may ipabalon mo kanyak. Isong nga utang ak iti store iti sardinas abalunat. Wanan! Narigat mat agastusak day tamatmat gadam iti para la kanya. Kababain mat aken ka. Imbag tamom. Naimbag kumamat no adda trabahom. Tapno sa anak nga agreklamon. Panunutan pa'y nga umuna ti kanan tayo. Sakbay ti pagarjud mo. Makita yo. Bagay yo, dagiti ginatang ko akawas kan sapatos yo. Uray si kalakay. Bagay mo ta t-shirt mo. Wow! Nagmayat ti sapatos ko. Uray siya. Patos ko dito. Kuya ko. Okay, sige ngay. Ayan na nga iti ginatang mo aparakan ka. Bakit? Ay, saan da ka panunutan? Hinaskan kat da kayo. Tadyak met kayat. Apasig nga agkupkupas ti arwatan nyo. Ay na bakit? Ureg, babasura ka laeng. Agkawis ka mata iti mayat. Saan abalin kanyak lakay? Adupay mo tinapintas akawas ko at yak maisusuot. Uray sandal ko. Adapay mo tagiti duldulin ko dita. Isuot kon tulataan no inte agpasyara sa nga pamilya. Sika talaga. Wen lakay. Saan abalin kanyak? Taadupay ti kawas ko. Day talaeng at nakadulin da. Nagdagsunan day tibitbit ko asako. Nakno ngamin iti nagduduma ang mabalin ko nga ilakaw. Ado kami nga agkalkalkal iti basura dito'y downtown. Ngam okay lang. Ado mo ti pagkalkalan. Ha? Ni Tina day ta lumabas Hoy Tina! Papanam! Hoy! Tina! Ha? Tina kintal-talak? Nagbigsa mo ti panangawag ko kinkwana. Ngam di nakmatnang. Wano? Ibain na? Nga am-am mo na? Gaputa agkalkalkalak laang iti basura?
Lukas taman bilang. Ay, okay lang Sana bale. Tamay mayat matlat at ibiyag mi a pamilya. Ngam isoda. Ay na, agyaman ak misa. Nagado dahi ti papapil nga ibalang yu kuma. Naibaglakit din ata simregak ti apasdak. Sayang kat kuman nga ibalang yu dagito ay ma'am. Sige manang. Mabalin niyo lahat ti umay disoy no adan tumanan ibabalang mi apapapel. Anak ko na. Imbes nga ibalang mi, di alaam laangan. Ay, wan, ading anapintas. Kasi talaga ti trabaho. Ti agbas basura, tapno da ilako. Sige tabag ka takon da iti inted mo apapapel. Ay, may sabag. Gyaman ak. Sige lang manang. Tulong mi daytan kan ka. Agyaman ak manan, Miss Sexy. Vilma, manungay matimat-mat gadam. No kasta nga ingka agkalkal iti basura. Depende. No daduma, adamat 5 kasot ang maornong ko. Ha? Ngamin, sana ka mabain. Sana kakaskan ka, nga ibain nakpay. Ha? Agasam, nakita ka ijay town. Apag iso alabsan nak anakatugaw taagin inanaak. Tina, kunakan ka. Ngam di nakpay pinansen. Ha? O daya? Di ka naglibak pay, Tina. Nagasidag ti ayan ko iti ayan mo alimabas. Linabsan nak. Ngam di nak intaltalak. Ngamen, ibain nak. Ibain nak, gaputag basbasura aklaang. Kwa? Ngam okay lang Anya kumangay. Awan mo, tinasakit abakrang ko. Oh, mutlagayam. Apay nga rod nga ising-singir mo ita. Saan mo't? Ngam kas ka lang amin baknang a tao. Akadurman nakpay. Nga ibain nakpay. Ay ngam, awan anyaman na. Sana bale, tasaan mo't adakas ter aramidak. Ay talaga nga ibain ka akaaruba. Diyak kaya't amaamon dagiti tao nga amamo ka nga agbasbasura. Ang mga nuko na enda nga agpadatang agbasbasura. O sige, gitakan. 5 basaklaan dito'y paraangan yaw. Ay, nagadulakit din alastog aya. Ngam awan mo't nga rod paglastog da. Wan, kakasin ni Vilma. Saan ngamin nga umanay timat-mat gadan ti asawa na pagbiagda. Iso amapan agkalkalkal iti basura. Anya ka di tay bagbagam ati na. Anya nga kalkalkal iti basura. Ay, wingag pa isaw. Pudno magtatanar daw. Agkalkalkal ni Vilma iti basura. Iti kasta, adayla ko na. Kat isupay nga igatang da iti bagasda. Ay, mayat ti kasjay. Kay nawan ti dakes na. Taday jay ti panggaganda. Adda kwarta iti basura. Kunada nga rudan. Kapilitan lang nga aramidan na ti kasta. Tasaan nga umanay ti matmat gadan nila kay na. Muray man. Naimbaglakit din at nagagay. Amo na ti agtrabaho. Amo na atulungan ti asawa na tapno agbiagda. Ay, no siya jakla kayat ti agkalkal iti basura. Yak! Madurmo na. Narte ka launay mait. Kasla uyawam ni Vilma iti dayta nga ibagbagam. Ala, gumatang ka tapno pumanaw kan dito istorkaw. Tadyak kayat ti kasken ka kasarsarita. Lastog! Itaam da pinaornong ta iti bangko, lakay. Nan, kitayak man. Maragsakan ang makakita iti daytoy bakit? Wan Dito, itinapnapan ng tidaduma asweldom. Talaga, nga induldulin ko. Amok tasaan mo mat nga inlimad kanyak nga agibang bangko ka. Talo atawan nga ornong ko daytoy. Tatunggal agsweldo ka, mangilasin akon adagos iti inak ibang ko. Binulan akasta. Iso aday ta, nagdakkelan. Bilibakon kan ka, bakit? Babasit pa'y dagiti anak ta. Iso makaornong talat-talakay. Ngamti kayat ko ita. Extensionan ta to'y balay tayo.
Mang paarami ta iti dwa silid. Tapara ka dagiti ubeng. Tapno, medyo lumawa man ti kusina kung salas tayo. Ayun na bakit? O sige, aprobarak na itang imbagam. Nempag kayo pa, Vilma. Tama ipalaway o gayam ti balayo. Una! At gayam ti kwartayo Ay na, nagururnungak Celso. Tunggal ag sweldo nila kay ko iti trabaho na. Mangila sinapod adagos iti ibang ko. Kanayo na kasta. Binulan. 3,000 ti maibangkok iti tunggal bulan. Saan mo't adakkel ti sweldo nila kay ko. Ngam tultulungak namin. Isungat dala ta maidulin ko Ken babaan ti kaasi ti Diyos. Awan, tinagsakit kada kami. Isuan na kaurnungak iti kwartame. Kasta ka din. Tultulungak ti asawa nga trabaho. Agbas basura Katimat-mat gada. Isupay nga igatgatang ko iti kasapulan mi kadagiti ubeng. Ay, kasta gayam. Kan oray pa'y kanayon nak nga uyawan ni bakit mo. Okay lang kanya. Awan, ti mapukaw kanya. Di ko nang kitday. Amang ano na nga bak iti huweteng. Waiting asasawang mat. Kat nabayagan nga awan waiting dito lugar tayo. Anya nga itamok. Ni Vilma, akanayon mo nga uyawan, kat nagnakam a tao. Tauray, kasjay laeng ngagbasbasura. Nakaurnong iti adu a kwarta. Iso nga ita, maipalawadan di balayda. Ha? Ni Vilma a basurera, ado ti kwartana. Iso asaan mo nga uyawan, tadayo ananak nakam ngam iti sika. Iso pa yan ti sakit mo, imbes asyak nga asawam. Awan mat nasayat ngamin nga ramit mo. Day talamang gastos iti naggadak ti pagalistuam. Isu nga uray kasano nga agawak amanggad. Awan matlata ti pagmamaayan ti biag tayo. Tasika, unaam day ta pagarjud mo. Kanayon ka nga umutang iti parakin ka. Nagngingina pa imot nga raud. Di ka lang mabain kanya kakanayon nga agbambannog. Ha? Ni Vilma nga agbasbasura, ado ti kwartana. Ngamin, adda kwarta iti basura. Ket no kumata nagagat kamat akasken ko ana, di mayat kumati biag ta. Ay, apalak launay ida. Gaputan na nakam da nga agasawa. Saan akas kadata, asak laang tinanakam. Tasika, awan nakam mo. Anya? Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Adda kwarta iti basura. Tampok ditoy programa tayo. Kas talati biag!